Ailesi anlatmanın kombigirim. Böyle ki Peyse man tesen panjosun in böyle hata o milasen böyle kamper ulan tamam. Abi kamışlar diyor demiş ya. Apura dün keliman derse konveksiyonel tınrıyla on. Sanakal bahsettik kalmış aslında çok iyi. Юбры. По одному чему к нам вечеру, помню, как он к нам. Наверное, он отменил меня. Конечно, плохо, что курс рубля падает. Например, я получаю российскую пенсию. Для меня это очень плохо. Вы уже Я не заметили знаю. какое-то подорожание здесь? Или... Да, все подорожало сразу. Обычно я вот, например, в магазин, если хожу, так небольшие покупки, то может, в пределах 300 тратила, а теперь уже 500. На одни и те же продукты. Все подорожало. бародарам дар Россия кор мекунад. Мақсад ки як хонаро харид таъмин мекунад. Вақте ки ӯ рубл паст шид, ин дар тамоми чиз зиндагиро таъсири сахт мерасонад. Бале. Барои ӯ 5 сомон хубе ки зиёд боша. Ба худи мардум таъсир мерасонад. Конечно, агар 100 000 рӯй кардани бошад, агар як сомӣ бошад, 100 сомон як проблема шуд. خیلی مقصد نش پس شدگیه. همین چیز بهش میگن چه حس کرده دلار خیلی. ایوه ما پروداکت خریدن خیلی شدم. تو بهتر خریدن ما میخوایم که چی ارزان باشه در تاجیکستانی ما. مقصد سومیوی هم خیلی تشهیر است. نه تنها در اویله ما در تمام خرید تمام اویله های تاجیکستان را تاثیر میرسونه. برای آنکه اویله ای نیست که یک نفر یا دو نفر در دیگر کشورها کار نکنند، از جمله در روسیه. برای همین از اونجا ویها کار میکنند، پول دوام میکنند، یکی رو به قدرش پاسیدن میگیرد و دیگر محصولات های سودگی کشور بلند شدن میگیرد. برای همین البته تاثیرش میرسد. Tasir میرسوند کنش. تا حاضر اگه چیز حس کرده بالانشوی نرخو یا کی نه روز بالات شبیه خیلی خودتون دیدن دارید. من حاضر 10,000 وای پیشن که 10,200 میشید می؟ انا حاضر 1,000 سوم شدن دارم. 200 سوم نیست. یا خالتا ورد میگرفتیم. نه عقل. روغنش نباشه روغن میشید.